Interesovanje za subvencionisani odmor u Srbiji ne prestaje i posle podele 100.000 vaučera. Prema nekim procenama, više od 200.000 građana je rezervisalo smeštaj u nekom od turističkih mesta i sada se sa nestrpljenjem očekuje podatak koliko će još novca biti izdvojeno za ove namene. Prema rečima Milana Ristića iz udruženja Moja Srbija, najrealnije bi bilo da se odobri još 150.000 vaučera, čime bi svi oni koji su bili zainteresovani uspeli da obezbede ovaj podsticaj države. Ovo je prvi put da se vaučeri dele posle 1. januara i kako smo ukazivali, vidi se da je to uticalo na to da je među onima koji su konkurisali više zaposlenih, dok su to ranijih godina bili uglavnom penzioneri. Razlog je to što su i zaposleni imali vremena da prikupe dokumentaciju. Ipak ispostavilo se da je možda broj od 100.000 nedovoljan s obzirom na interesovanje, kaže Ristić. Prema njegovim rečima, sada su ugostitelji u problemu, jer oni praktično imaju obavezu da čuvaju rezervacije do novembra, odnosno do roka u kome se vaučeri mogu iskoristiti. Ne preostaje im ništa drugo nego da sami proveravaju svaku rezervaciju kako bi saznali da li su oni koji su zauzeli mesta u njihovim objektima dobili vaučere. Ovo je najbolja subvencija koju je država do sada odobravala, jer se praktično sav uložen novac za godinu dana opet vrati u budžet. Država novac za vaučere refundira 45 dana od trenutka kada je usluga iskorišćena, a to znači da bi to najranije počelo u aprilu. S druge strane, većina rezervacija je za leto, a to znači da će refundacija uglavnom biti od oktobra. Nema dakle razloga da se odlaže podela i dodatnog broja vaučera, objašnjava sagovornik iz udruženja Moja Srbija, a prenosi Politika. Time bi, smatraju oni, većina građana koji su inače zainteresovani za subvencionisani odmor, a to je ranijih godina bilo oko 270.000 njih, obezbedila vaučere i polako planirala svoj boravak u nekoj od destinacija u Srbiji. Na pitanje kako komentariše otvoreno pismo koje je poslalo Udruženje građana iz Kragujevca, u kome smatraju da su dovedeni u nepravedan položaj jer je u Beogradu podela vaučera počela u ponoć u jednoj pošti, Ristić kaže da to možda jeste propust. Reč je o pošti koja je cele godine dežurna 24 časa i to nema nikakve veze sa vaučerima. Razumem građane koji reaguju jer smatraju da to nije pravedno. Međutim, sve će se to srediti kada država odobri dodatne vaučere. Verujem da će na kraju svi koji su zainteresovani uspeti da obezbede ovaj odmor uz pomoć države, kaže Ristić. Udruženje građana iz Kragujevca je, da podsjetimo, reagovalo jer smatraju, između ostalog, da je trebalo organizovati dodelu od istog trenutka u svim delovima Srbije, jer bi to bilo pravednije. Ristić napominje da je ovo prvi put da su vaučeri dodeljeni posle 1. januara i da se verovatno dogodio previd, da postoji i dežurna pošta koja je otvorena cele godine, piše današnja Politika.